Bravo ekipa, nalazimo se u centru Moskve kao što vidite na Crvenom trgu. Meni iza leđa se vidi GUM, hram Vasilija Blaženog i naravno tu je Kremlj. Danas radimo jedan kratki video, top 5 mjesta koje trebate da posjetite prvi put kada dođete u Moskvu, prvi put kada sletite u ovu prelijepu zemlju. Znači, udarite crveno dugme subscribe, puno mi znači like i idemo. Znači top 1, prvo mjesto zaslužuje Crveni trg. Druga stvar koju treba da posjetite, tu odmah pored Crvenog trga je hram Vasilija Blaženog. Pogledajte kako izgleda. Samo sekund da uzmemo vodu. Здравствуйте. Воды можно? Холодненькая, обычная. Обычно. Сколько? 100 рублей. Спасибо. Treće mjesto, top 3 je Aleksandrovski sad koji se nalazi odmah ispod Kremlja. I naravno, kako da kažete da ste bili u Moskvi ako niste posjetili teatar Bolšoj. Let's go. Evo nas ispred teatra. I naravno top 5. mjesto zauzima hram Hrista Spasitelja. Predivna građevina, ogromna. Treba svakako da obiđete ovaj hram, nalazi se neposredno u blizini centra. I to bi bilo to, udarite crveno dugme za subscribe, puno mi znači. Vidimo se u sljedećem videu.